polju. Inskov zakon ne bi bio donesen da nije to radila SDA, sad ćemo otkriti tajnu. Dakle, mi smo organizovali u SDA pisma majki Srebrenice i logoraša, mi ih napisali i poslali ih na 1500 adresa. Kraljeva, predsjednika, premijera, parlamentaraca, senatora, u Europskoj uniji, u zemljama Europske unije, u Americi, to je bilo potpisano od strane logoraša i majki Srebrenice. I kad to pošaljete na 1500 bitnih adresa, 10% ti ljudi reaguje. Dakle, dobijete 150 lobista koji kaže ovo stvarno nije red. Možete misliti, Karadžiću su dodijelili odlikovanje. Tako da jesmo pritiskivali Inska da uradi što je uradio. Izmicao se jedno vrijeme. Na kraju krajeva mi se na telefon nije javljao. Ali je vidio da će odavde otići poražen iz Bosne i Hercegovine. I onda je taj dan kad je odlučio da presječe, otišao u Potočare, među one nišane i gore potpisao. Dan ranije nego što je objavljeno. I danas nešto pričaju, nešto galame, nešto ne priznaju, ali skoro niko od njih više ne negira genocid. Dakle, to je stihnulo. Dakle, može se ljudi. I moramo se boriti sa svim rizicima, sa svim reakcijama. HDZ živimo s Hrvatima, ali neće dobiti ovakve stvari kako im to pokušavaju pomoći. Dakle, neće dobiti taj ekskluzivitet da nas blokiraju dalje. Dobit će pravična rješenja, onako koliko im pripada. Kako do snage i kako do vojne snage imamo li mi odgovor za, ne daj Bože, najgore scenarije? Imamo. Prebrojali smo se. I koliko lovaca imamo, i koliko ima mladi ljudi, i koliko imamo instruktora na dronovima i tako dalje, i dalje neću. Ali evo, samo da znate. Dio naše snage je u dijaspori, jer barem četvrtina ljudi u najboljim godinama, porodični ljudi s djecom, obrazovani su otišli iz Bosne i Hercegovine, barem četvrtina. I njih se ne smije ostaviti zaboraviti. Dakle, tu snagu moramo aktivirati. Ja sam puno hodao po dijaspori, mjesec dana sam u zadnjih 6 mjeseci spavao po hotelima u Njemačkoj, Skandinaviji, Aramić i više od toga 3 mjeseca. I ispočetka se činilo da ne reaguju. Dakle, puno ruže, puno prigovaraju, a onda su počeli. Znate, sjećate se one kurbule kada ono vrtite, pa nikako da ukreše motor. Vrtili smo i evo ga, 92.000 ih se u vrlo komplikovanim procedurama registrovalo. Dakle, ovaj put bi mogao nastati mali preokret kod izbora, zahvaljujući dijaspori. Sloga Bošnjaka i Bosanaca, oni nas vrijeđaju, mi ćemo njih samo pobijediti pa ćemo ih ponovo zovnuti da se pridruže. Inflacija, poskupljenja, štampaju euro i dolar onako kao što se nekad na Topčideru dinar štampao. I svaki put kad naštampaju koju milijardu ukradu i koju 10 miliona iz našeg bosanskog džepa. Nema načina da se zaustavi povećanje cijena. To je globalno. To je kao da nailazi plima. Vi ne možete plimu zaustaviti. Ali možete napraviti čamac da se ne utopi narod. Dakle, povećati plaće i stalno na tome radimo. Prvi turnus će uhvatiti 800.000 ljudi koji teško žive. Među njima je pola penzionera. Onda ćemo raditi drugi turnus. Otvorit ćemo prekosutradan i budžet sa svim rizicima koji to nose, federalni. I ići na to da se ljudima pomogne koji teško žive. Ekonomija, izgradnja, ceste, energija, hrana, na tome treba raditi ljudi. I mlade ljude koji odlaze ćemo morati u velikoj mjeri nadoknaditi high-tech tehnologijama i robotikom. I oružane snage, dakle robotima ćemo morati poduprijeti, prije svega dronovima, odnosno letećim robotima. Korupcija, ona razjeda korijen, jel? Jednom je Alija pričao kako je njegova majka volila cvijeće i 10 cvjetova lijepo rastu, onaj se 11. suši i onda ga je zonula i povukla je cvijet iz saksije, dole su bili crvi. Oni su jeli korijen i dakle, cvijet se suši, drvo se sušilo. To radi korupcija. Nje ima na sve strane. Gdje god čovjek svoj lični interes stavi ispred državnog, narodnog,
Imamo taj problem, toga ima jako mnogo. Valja će raditi protiv toga u ovome času. Ono što je vidljivo je da se SDA suprotstavila 3 lobijima. Nije se dogovorila s njima pa da ju poguraju kampanju. Dakle, jedan je kladioničarski, drugi je lobij koji je htio 300 malih elektrana, da prekine 300 rijeka i potoka, pa smo zaustavili mi sa svim rizicima, naljutili taj lobij, gurnili ga prema drugima i konačno u Sarajevu su htjeli da prave ogromne zgrade na Skenderiji. I to smo zaustavili. Dobili smo te ljude kao neprijatelje. Ali ćemo sačuvati čisti zrak u Sarajevu. Sačuvat ćemo te rijeke. Oporezovat ćemo te kladioničare koji 3,5 milijarde nevjerovatne ukrenu godišnje. Ne plaćaju porez. Dalje, napad na sistem vrijednosti. 9 sati je traju prekid saobraćaja u Sarajevu prije 10-ak dana. LBGT paradira. A onda, da to sve začine pred pozorištem Sodoma i Gomora. Go čovjek satima tamo nešto izvodi. Nećemo opisivati šta je. I na kraju naš mladi Zahiragić ode da to sve skupa prekine.